के तपाईँ कोभिड-19 को संक्रमण बारे सचेत हुनुहुन्छ? के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू बारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिकादेखि वृद्ध वा सबै उमेर समूहका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसरी नै संक्रमण फैलिए अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भई उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाऊ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढेबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुखलाई रुमाल वा कुहिनाले छोपौँ। कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह सञ्चालन नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरन्त जाँच गराउने र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढा बस्ने गरौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट बस्न, निरोगी र स्वस्थ रहन जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नापक खना बोला जुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन टुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक संचार रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेघार निनाचुना डिपी सकला सकला निनामी भाजु मेजु पिन्ट दुनुगुला निसे लस्को केना चुना ठुगु जाजो उडास जाजो छ अवश्य न ठौ उडास जाजो निस व निगु बोठन गुडु उडास जाजो हरेक बुधबार सुदस्य चेटेटा इलन से गुटेटा इ टक जि बिगेन दुलाधर लिसे निना वेचुना दिगु जाजो खट उडा समाज न्यबोया रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेघार जे परिकल्पना स न्यानचंग गुटुगु उडास जाजो हरेक बुधबार सुदस्य चेटेटा इलन से गुटेटा इ टक रेडियो उपत्यका चेना सफ्टिको मेघार
बेबे चेचुङ्गु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके radioupateka.com.npn हलियंक रेडियो उपत्यका च्यानल सफ्टिकु मेगाहर्ज तरंग मार्फत जित छक्ला हे ठुकु जाजो न्याना दिगु जाजो कट केतला जी ठुकु इले कोरोना महामारी जी लकडाउन इले निश्चित आके इले छे चुना ठैट भालिमागो अवस्था दु केतला हन सरकार लकडाउन इ ठकाइते उडु छिन्याने निति ठु लकडाउन टेटे उडु कोभिड महामारी दोस्रो लहर रका जुगु वइचौंडु सिके ग्याम्पुगु लहर कठ ठुइले कोभिड महामारी वइचौंडु एजुने छिकपि सकबर छेना प्या मजाजी जे इना पेना चुना छे चुना दिस इले बिले साउन लासिला दिस प्यावे मासा मास्क सैनिटाइजर जोना तया प्यावे दिस महामका हुलमुले चाहिँ मदिते जी इना पेसे ठोए जाजो न्याके पाखि हुने सपुनि प सुंगु अलि लोगो हागु मे अलि ठोमे सकला उडास जाजो न्या चुना दिपि न्यानमी भाजु मेजु पिने देसन चुनको जुल जाजो उडास जाजो या निसाव यिगु बस Sinu ya lache, chinila ya dache. Sinu ya lache, chinila ya dache. Baja pinsana ya wana, timnya ya jaki pache. Cheya pale nal makula a, khacha me sha sache. E nal makula a, khacha me sha sache. Ukisana lele. नखचा खवै हे जोनी दुपिन तलानी पुसी जोनी दुपिन तलानी पुसी जोनी मरुपिसा झस्का तया जोनी मरुपिसा झस्का तया जोनी ए नला मखोला खाच में सची कचलावल किन्हु दागिनी सुनती न खाजा जाधाए कचलावल किन्हु दागिनी सुनती न खाजा जाधाए थीला बले चाकू गुया मरी थीला बले चाकू गुया मरी क्वाक्वाने गुले साए पहला लग्या चाकू सालो सिला सिला चारे वे पहला लग्या चाकू सालो सिला सिला चारे वे चिल्ला वली अबिरिया पल्सा चिल्ला वली अबिरिया पल्सा आका जना पाका वे रंग या पल्सा लोया चफचा में लक के काहे जे लक के काहे कपले प्याक के काहे पहाचारे वल्की घाटु हाली निपामी चौला पहाचारे वल्की घाटु हाली निपामी बचला न सोया पुनी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तचला सिद्धि न काबले चट्टा मरिवोसा तचला सिद्धि न काबले चट्टा मरिवोसा दिलांग थामुगा चरे आदु दे Kwati tuni pakka gula ya kunu puni kwati tuni pakka yele matya khope hana hintan kisi pakka
निपुसुंगो ले लोक भागु मे दुगा हना छक जि चिकने लस्को छेना छ जाजो ख उडा स ले जि ख चिकने जन्या का मे बिगेन टु रादर रेडियो उपत्यका चेना सफ्ट को मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यावय कठ न्याना वइ चंगु टुगु जाजो चिकने छ हरेक बुधबार सुर से चटेटे इलो निसे गुटेटे इ तक जि बिगेन टु रादर ले से न्याना वइ चंगु दिगु खठ जाजो उडा छ जाजो न्याका चनो गुटुगु इ खला मास ठौकुने कोभिड या महामारी जुया जे निषेध आज्ञा लकडाउन हुने जि छे चुनि मागु अवस्था बोलाउँदो अवस्था ठयौ ग्याम्पुको बोलकी लक्ष्य नीति सरकार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा यागु नीति राष्ट्रपति त सिफारिस तक यागु अवस्था बोलाउँदो एजुनी सिक्ने सकबर प्या मजरी इना बेजना जिगु छिमेकी राष्ट्र इन्डिया मामला के महामारी हो जंदो जिठाना न्याय निथ टक्कर न संक्रमित पि वगु जुनी एजुनी तो इले जिस समयमित जुया स्वास्थ्य मापदण्ड पालना एना जि छे चुनि मागु अवस्था छे चुनि हसा बालागु अवस्था जुगुनी चिकमे छे चुनि दिते इना पेसे ठौया उडास ज्याजो या दक्न नापांगो बोपाके हुने नापांगो बोटा सत उडास माज न्याबले न्याका चोंगु गु बिडिबिआर खन न्याउ हेबय जोंदु बिडिबिआर जिस टचुके या मजुगु बिडिबिआर जिस याउले बालक यामा देगु आजु कया उडा समाज बिडिबिआर खटो न्याने जोंदु ठुए खयाटन उडा सनन टचक स बोलंका न्याने जोंदु एजुनी ठौया उडा स ज्याजो दक्न नापांगो बोक ठछि छ उडा बिडिबिआर न्याने पाखे हुने सहकर्मी प्रेम हिरा लादर पाखे उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत सुसिना डकिला न्य या मागु लेप्य ठे टुङ्केगु बारे छु खकन्तेन लेप्य ठे टुङ्केगु सुसिना लट्टे या सिडलकी लछि छक जिनिगु तिर्थे वना लेप्य ठ वनिगु याइ ठटे लट्टे या सिडलकी निला न्य छक अले निला डटकी निकगु या जिनिगु तिर्थे लेप्य ठ वनि ठटे लेप्य ठठ वना जिन्युको मठ्यानि बले चिन्छक सिडलकी डकलाय बाछि न्य निसे डकला छन्य टक्कया भित्रे लेप्य ठे टुङ्गेगु याइ तर डकला छनु न्यनु न्य याबले डकलाय ज्याया मागुली डकला च्यानु चिनु बाछि न्य याइगु ख लेले पटि तीर्थे वना पिण्ड दान याइगुली ठोले प्यठे टुङ्गेगु न नखु तीर्थे वना यागु याइ तर ठाउँकुने तीर्थे फोर जिया वगुली जिनिगु तीर्थे प्य ठावनेगु ज्या मयासे छे अथवा फोर मजुगु छगु जग तीर्थे वना ले प्य ठेगु याइगुली छे ले प्य ठै पिनी छे हे ले प्य ठे टुङ्गेगु व छगु जग तीर्थे वनि पिनी वहे तीर्थे ले प्य ठे टुङ्गेगु याइगु ख हाना छे हे ले प्य ठेगु याइ पिनी न गुगु छगु तीर्थे वना ले प्य ठे टुङ्गी पिनन्दु ले प्य ठे टुङ्गे खुनो सुठनापा छे निसी याना मोलुया पूजा जोल भए जोल दानियागो जोल सक्ता जना गुर्जु छे जपी फुकित न्यामस्त भिनामस्त सक्ले नखु तीर्थे वना लेप्य ठय टुङ्गेगु याइ ठन कलसा चरण मामकी पूजा लेसेबा जोल पूजाना यज्ञ जोल सुइनिता बिब दुया होम याना खोडस पिण्ड पोप्य ठै न्याग सोना पूजा यागु इच्छा डुपिनी ठुगु पूजा न चाहिकी ठुकुनु न्याग सोना पूजा यागु अनिवार्य मरु ठन पोप्य ठेट आग बोजरे याबले हे जगे या त बो छबो न तेगु याइ ठुगु बो प्योंत्री के यंकी बले नाप वे यंकी हाना लेले पटिगन झिनिगु तीर्थे फिया चैते देगा अर्ग याना पिण्ड दान याना मेमेगु वस्तु त दान यागु याइ सीम मनो हाना मेठा जन्म कावनी बले द्वादश अंग पूर्ण जुई माठका ठटे दान प्रदान याइगु ख ठुक्ता झिनिगु तीर्थे थिथि वस्तु त दान याथे ठुगु लेप्य ठे टुङ्की ब्लेन पिण्ड दान याना प्यो चिके छे टुङ्का लट्या ब्लेथे चिक्चा ढंग सया दान ढका लासा फाङ्गा नसा टोसा बोस सिरा निस्ला आदि वस्तु त दान यागु याइ अले दक्षि तक तीर्थपट्टि यानगु ज्या पोवन ढका लेप्य ठे टुङ्के बले होम याना पूजा या मागु ख ठुक्ता नखु तीर्थे पूजा आजा होम याना पिण्ड दान थिथि जोल या सया दान या टुङ्का सक्ष्या सिनतिना खासली गया पूजा हिका समय नया लेप्य ठे टुङ्के गुज्या कोचाकी भजालिपा भए जोरे जुल्की सक्ष्या भए नया लिहावै ठुकुनु हे ले पट्टि तीर्थे पिण्ड ठे त बिजाम गुर्जु न्या मस्त भल्या नाप ठुगु ज्या वाली या पै शिक्षित वसा बिगुन चलन्दो ठोहे चले सुसिना लेप्य ठे टुङ्के बले छुचु यामा गुप्त बिग व्यवहार यामा
तैगु बारे नेपाल सम्बत 1119 साले उडा समाज पाखे पिठङ्गु उडा समाज सामाजिक विधि व्यवहार तैगु या नियम तैगु सफोचा छु चैटागु मरो तर नेपाल सम्बत 1131 चौलागा दशमी शनिबार खुनु उडा समाज पाखे पिठङ्गु उडा जातीय मृत्यु संस्कार सिसा निसे दक्षितकया विधि व्यवहार ज्याजो सफोचा ले प्यठे टुङ्केबले या मागु ख पुए न्यठना तय कठ चैटागु दकिला या च्यानु बा पेनु न्य ठोयागु ख ठुके कार्य विधि खुशी वना यागु गुरुजु निमुमा सहस्र हुटी होम यागु खोडस पिण्ड ठेगु ठुकिया त पूर्णगु यज्ञ जलमा थबले फियागु यज्ञ देकेगु वय जोस फियागु ची भाद्य छग देकेगु कोस बौपा छपा धौपति कलश नाग भोजा स्थापना यागु यज्ञ न्यने सुइनिता विव भएगु मुख सुकुण्डा पञ्चगव्य व पात्र न स्थापना यागु थबले मागु हलञ्जल ख बौपा नाग भोजा गोजा धौपति मुख गुटा विव कलश सुकुण्डा ठुक्न सुसिना लेप्य ठे टुङ्केबले उडा समाज पिठङ्गु विधि व्यवहार या नियम सिसान से दक्षितक सफ्टी न्यटना टक ठजक याद सक्षित उडा समाज इनापिया गुडु युकुकु सुभा दे चना सहकर्मी प्रेम हिरत लाडर जुयात वेगन उडा बिदिबियारे खजित न्यबैदिल अवश्य न उडा बिदिबियारे न्यटा टथे जिस बिदिबियार न्याकिउले भाषी पमयको बिदिबियार न्याकिनु सकबर जिस यको खर्च माया से ठाकु बिदिबियार न्याकु सजकै जिगु समाज उन्नत लपि न्याउनी ढेगु त सन्देश जि सिपिट टोटुसे अनसका जि इनापेन चना कोभिड महामारी जि यसिर आज्ञा छे चुना गुटुगुले सकबर छेना प्या मसाइ त इनापेसे इले बिले ला सिलिट न जि इनापेसे आरजी बचाको दिपा पाख्याउने दिपा टुङका टुगुवाया उडा बुख गतिविधि रुपे जनामेको जी याजो उडा से जजस थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निमेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोस हुँ तपाईँको हरि ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका जापान खुसी बजाको दिबानुका हाना चकलस खुसिना छना ज्याजो खट उडास जिका छिक मिजे ज्याकामी बिकेन्ट लाज पका रेडियो उपत्यका चेन सफ्टको मेगा हर्जा तरंग ज्याजो उडासले आरासछि निकागु बे थेने दुगुडु निकागु बोडास र छ आ उडा गतिविधि ज्याकेट नगजुरा उडा गतिविधि उडा बुखय रुपे उडा समाज जङ ज्याखया बुखन से व्यक्तित्व पिन सुज्यान जङ वेक अप इन बुख बिजागि आज खया छ उडा गतिविधि बुखय रुपे ज्याको छन मतलब केतला इ रहेगु छे जुनेगु बुख नेनेगु इ नि प्यावे बुला खयमको लोचा कै चौदु कोरोना भाइरस महामारी लोचा कै चौदु गुले छ हमेशा ठाइट सुरक्षित न छ चुनिमा गुठुको अवस्था सिकिन उडास ज्याजो त बालक छ चुना निजना दिगुठुको आशा भल सकासे जे आरस ठुगु वाया उडा बुक निन पाके हुने सहकर्मी प्रेम हिरा लादर पाके कोभिड-19 या लोचा याना समस्या जोपिन्ट ग्वाली आइगु सोनेगले कोभिड-19 या निको लहर टस्क तचया उडा तैतन ठुकेली चो बामला कहे लान्छंगुदु उडा समाज हापा कमिटिया सहल जिया
कोभिड-19 लोचो याना समस्या लापी उडा डेट उडा समाज हपा कम्ती पाखे फु चागु ग्वाली यागु बैठक कोछु दु ग्वाली या निन्ती छिगु अवस्था गठित दुटैगु सुच काट नापथे छगु बच हाकगु अनलाइन सर्वे न याइगु जुगु दु ठुगु परोपकारी ज्या चन्दा बिया बा मेगु छुन कठ ग्वाली यागु इच्छा दुपी उडा पाजु मेजु पिस उडा समाज हपा कमिटी या दुजपी अमृतमान ताम्राकार नन्दमान स्थापित ज्ञानुराजा शिखराकार व डाक्टर सुमन कमल तुलाडर पिण्ड टपुतय दिट इनापियागु दु नप उडा समाज ज्याको लिसे टपुतय दिट न इनापियागु दु सलिल सुन्दर तुलाधरिया म्युजिक भिडियो खठे मखुठे शीर्षक या नेपाल भाषा भजन में वंगु वैशाख 6 गते नेवा एचडी टेलिभिजन पाखे प्रिमियम जोगुदु जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या रचना व मान कृष्ण वावा या संगीत दुगु ठुगु भजने सलिल सुन्दर तुलाधरिया स व अंजन श्रेष्ठ या संगीत संयोजन दुगु ख ठुगु भिडियो या त साजन शाही सम्पादन यागु ख सा सुशील महर जन छायांकन यागु ख ठुगु म्युजिक भिडियो या प्रिमियम ज्याजले सिने पत्रकार एवं निर्देशक विजय रत्न असम्बरे मे भजन शिबे न दर्शन पक्ष बल्लागु ख कनाडी गुडु वेक्ल ठाउ खया झोले भिडियो निर्माण पक्ष बालागु व फरक कठाया प्रकृति जुगु खन कनाडी गुडु उगु प्रिमियम ज्याजले मे हालामी पवित्र कसा नेवा एचडी टेलिभिजन या नाय नवीन जोशी म्युजिक भिडियो निर्देशक अभिनव जोशी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबो या वरिष्ठ नोको नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठ संचार कर्मी बिगेन तुलाधर व मीना बजाचार्य पिस भिडियो पिटना दिगुली ठगु पास भिन्तोना न बिया दिगु ख कोरोना भाइरस सम्बन्धी डाक्टर इरा तुलाधरिया धारणा नेपाली छु कठया कोरोना भाइरस सर्कुलेसन जुया नेपामी पिन्त दुखु बिया चंगु दु ढैगु खया अनुसन्धान याना उक्त या भ्याक्सिन बिया वने मागु ख डाक्टर इरा तुलाधर कनाडीगु दु वेकल नेपाली छौ कठ या भाइरस सर्कुलेसन जुया चंगु व चिस विदेश या भ्याक्सिन कै चोन ठासा बालक ज्या मया फुगु खैन सचेत याना दिगु दु नापै सिबे ठु कोरोना भाइरस थट बल्लाका व सक्षम याना यक्न शरीर जुइ फुगु व टाउट टक शरीरे व पिने तक चोनी फुगु थागु पहिचान जना वगु जुइ फुगु संभावना पाखेन ध्यान बियावन मागु खे वेक डाक्टर तुलाधर ब बिया दिगु दु वेकल छिस भ्याक्सिन कावन्ट छिगु प्रतिरोधात्मक शक्ति तुरन्त बढे जुइगु मको धासे मनु या शरीर या क्षमता कठ ठुके निन्ती सोंगु वानिसे पेंगु वाटक ई काइगु खन कना दिगु दु वेकल खोप कासा न ठुली ई तक थ सुरक्षित ज्या चोनि मागु खे ब बिया दिसे ठम कयगु खोप सिबे न लिपा पिहा वगु भाइरस या शक्ति बल्लाट ढासा खोप उलिज्या या मा गुलिज्या या मागु ख उलिज्या मया फु खन कना दिगु दु नापकयगु भ्याक्सिन या ज्या यदि पूर्णता मजुनिगु अवस्था लिपा या भेरिएन्ट मौका सोया हान आक्रमण या फुगु खन वेक डाक्टर इरा तुलाधर कना दिगु दु कोरोना भाइरस पाखे सुरक्षित जुइत बुस्टर डोज तक बी मागु अवस्था वे फुगु धारणा न वेक यगुदु वेकल नेपालले बोल्न चंगु भाइरस या त स्याट BSL-3 ल्याब आवश्यक जोगु खे ब बिया दिगु दुसा भ्याक्सिन देके त उली ठाकु मजुगु खन ठगु धारणा पंग दिगु दु ठुक्ता या भ्याक्सिन तयार या त सम्बन्धित निकायल तरो कार्यना पूर्वाधार तयार याना मेडिकल लेभल या जनशक्ति या त समन्वय याना ज्या न्हने न्याकी फुगु संभावना दुगु खन कना दिगु दु वेकल प्लेटफर्म तयार जेवन ठासा ठौ या बायोटेक्नोलोजी या जमाने भ्याक्सिन डेक्ट जीरो लेभल निसे ज्या मागु आवश्यकता मडुगु खन कना दिगु दु जिएको सुभाइ देचना चुना सहकर्मी प्रेमिला द्वारा लिएर वेकन बुख बोना जित ग्वालेन दिल वेकटे एकको सुभाइ लिसे बुख संकलन नदिम पुरा समाज पजार छान्जे भवानी लादर लिसे बुख ट्रेडिम सुगर त चिन्द्रकार जुएटन एकको सुभाइ देचसे ज्यारा चाहना छक बचाको ढिपा पाके हुने ढिपा ढुंका ठुगुआय विशेष व्यक्तित्व जना वेको जी जाजो उडास जजुस के तपाई कोभिड-19 को संक्रमण बारे सचेत हुनुहुन्छ
के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू बारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिकादेखि वृद्ध वा सबै उमेर समूहका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसरी नै संक्रमण फैलिए अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भई उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाऊ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढेबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा नाक मुखलाई रुमाल वा कुहिनाले छोपौँ। कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह सञ्चालन नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरन्त जाँच गराउने र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढा बस्ने गरौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट बस्न, निरोगी र स्वस्थ रहन जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। सूचित वा सम्बन्धी समस्या दु वासेगु ने मयगु वाकवाक जुइगु मया तौल मोह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइधका सुमक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक सेना अल्सर अलि क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लोए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजो विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदी नाप परामर्श याना थगु समस्या यतापूर्ण रूपमा निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 4163 500 4163 700। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200। हामीमा छ हिरो। रेडियो उपत्यका निका खुसी बजाको डिबाटुका हानास खचको लस्कु सेना जुना ज्याजो ख उडास अर्जी ख चिकु जन्या कमी बिगेन टुलादर टोका रेडियो उपत्यका चेन सफटिको मेगाहर्ज तरंग अवश्य न ठौ उडास ज्याजो चिज निशव नि गुपोजना चिकु हने वे चुन गुजुल ज्याजो उडास सठा उडाटेको गतिविधि उडाटेको बुख उडा समाज याना चंगु विभिन्न ज्याजो या जानकारी बिगो आज कया जटुको ज्याजो न्याका जन गुजुल ट्वे चोले ठौ छौन नुगु पिसे बस्तोले नुगु खजना चिकु हने वे चुन गुजुल ज्याजो उडा सले दिस आ ज्याजो लिपाङ बुक ठ सम उडा व्यक्तित्व नेबै वेगु जुले ठौ दिस छगु डिस्का कथा विषय वस्तु क घना ठाइट पानवे चुना दिम व्यक्तित्व नेबै जुल ठौ दिस नेपालले एकहे यना वे चुनु खगो सहकारी अवस्था छु क उडाटे सहकारी गुक ठ न्याउन चंगु सहकारी ढेवा जम्मायाति छु यामा सहकारी अवस्था छु रहेगु खेटा क घना विजय काजे कंसाकार नाप जी खनाबला ब्याकु जुल ठौ पनि वेक सीता पहिला चुनादीमा भाजु कंसाका 2036 साल निसे न्यार नेपाल स्टेट बैंक घिरटक नेपाल बैंक लिमिटेड ने न्यारटक बैंक अफ काठमाडौँले ज्ञान दि ढुङ्गोमा व्यक्ति कोठा ठौ पनि वेक एक्सप्रेस सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड सिओ कोठा ज्ञान चुनादीमा व्यक्ति कोठा अवश्य न वेक एको हे आर्थिक अनुभव दुगु हुने ठौ दिस सरकारी अवस्थाले ठौ पनि नेपाल आर्थिक अवस्था गे खरेगु विशेष क घना वेक न खनाबला ब्याकगुडु जास ठौ या पा भाजु विजय काजी कंस कार्य लस्कु स्यासे वेक न पछि स जुम या प्रविधि योजना वेक न खनाबला ब्याकगुडु जास वेक न पछि जुगु खनाबला नेने पाके हुने ठौ या ज्याजो
उडास ज्याजो या निसा व निग बोया डकले लिपाङ दगला पाँच लस्कु सेना चुना ठुकु उडास ज्याजोया निसा व निगु बोसन रे धन्यवाद ठो इले खला मासा ठो कोभिड इले जी छे चुना लकडाउन चुनि मागु ठुकु अवस्था नापना पहे विभिन्न क्षेत्र चाहिँ आ थि सो समस्या होइ चौरु दाइला टाइन से सहकारी क्षेत्र आबड दुम व्यक्तित्व खरे दाइ टोलिया खन दाइ आर्थिक रुपे टप्पिङ के हे स्वापु दुम व्यक्तित्व खरे दाइ एजुनी दगला बा ठो सहकारी अवस्था गे ख सहकारी गेना सुरु नेपाली सहकारी अवस्था गे ख खना वाला दाइ अनन्य सुर्या रे दक्ले नापला सहकारी अनि यहाँ 65 वर्ष न्यो 2013 साले चितवने बखान सहकारी संस्था ढाउ स्थापना जुगु जुल नेपाल 13 साले 65 वर्ष दक्ले पहिला सुजुगु सहकारी संस्था आठौं 65 वर्ष लिबा ढिढा नेपालले सहकारी संस्था यु गत वर्ष यु नाब ल्याख सहकारी संस्था 29,886 वटा सहकारी संस्था ठुङ्गुडु हजुर झन्डै झन्डै 30,000 थिएन अब 30,000 सहकारी 65 वर्ष ठुङ्गु हिसाब आ 3 करोड जनताले हिसाबे डासा दो छिमेस त छौ सहकारी भागे ठौइ अले के दक्को सहकारी टेगु कुल पुँजी शेयर पुँजी है कुल पुँजी 94 अरब 10 करोड अठे टोटल बचत जे सहकारी भाषा डिपोजिट द बचत है चलन्दु उयो रकम 16 ढासा 4 खरब 77 अरब मयाको दु जे कर्जा त सहकारी भाषा ऋण थ्या चलन्दु वो चाहिँ 4 खरब 36 अरब लगान दिछु खण्डु गुली कर्मचारी कि आबद्ध फेरि सम्बन्धी झन्डै 6 लाख 1 लाख पति जम्म ठ्यौ कि चाहिँ कर्मचारी आबद्ध जोंगु विजयदाई उपटी न चलन सहकारी अवस्था चाहिँ के छ आ जिउ सहकारी अवस्था जिसमा नाचन कराइन्छ सहकारी नाचन कराइन्छ यो सहकारी नाच चाहिँ एक्सप्रेस सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ ख वो सहकारी जिसमा थनिया झन्डै 18 वर्ष न्यो 1959 साले स्थापना जुगु ख दक्ले पहिला जिसमा दरबार मार्गे अन बालक या जिसमा सञ्चालन यानको जुल हजुर ओया लिपा झिसं 10 वर्ष तक झिसं अन सञ्चालन याना जिउ सहकारी अन ओया जिउ थाउगे चाहिँ छे याना कमल पोखरी हाटी सारे 8 वर्ष रट अन छे थाउ छे सञ्चालन याना 18 वर्ष धेरै ढंग लाग्ला सहकारी चलेनु थापा हजुर चलेनु अवस्था हो थौ कुनै सहकारी अवस्था चाहिँ दैन अनुभव छ नि गुल्टेको चाहिँ फरक दो गुल्टेको चाहिँ हिउपा हो सहकारी उपति लाइन हिउपा चाहिँ गुल्टेको प्लङ एन चाहिँ नियम कानुन चले जो जुल उकी चाहिँ अपासँग विस्तृत चाहिँ उकी एन कानुन त मरु उकी 25 जना छिसन चलायाफु गठन याफु नाप छिसन चले 25 जना गठन याना वो टाइममा छिते न्याउ वडा बिउडु आउ या चाहिँ 25 जना मको सेजन ढाउनिना अन या चाहिँ 6 वटा बिउ हेर्नु हैन अन या चाहिँ नियम कानुन त यको बने जुल कुनै पनि सहकारी ऐन बने जुल विनियम बने जुल उकी यको चेन्जेस त हौदु वो सहकारी दण्ड जरिवाना यको थपेन त हौदु प्रावधान त डिपोजिट अथवा चाहिँ बचत ऋण यो चाहिँ थुटु किसिम ऋण यको चाहिँ के चाहिँ नेकुया टाउटा हो थुडा जन अहिले चाहिँ सहकारी सञ्चालन चाहिँ आते चाहिँ गुल्टो ठाकुर हेर्नु सहकारी एन अनुसार चलाइ जाउँ धेरै त नापा सहकारी चलाइ जाउँ अवस्था हो आइ सहकारी चलाइ ठीक हो समय अनुसार चाहिँ चले या माउजुल न्याउलाटे चले बि मजुल ढेउ चाहिँ नियम कानुन तल एजिया चाहिँ थयो नियम कानुन हमेशा पालन हुन ढाचा उपासन ठाकु मकु गु चाहिँ लिपाउ एन कानुन झिसा चाहिँ हमेशा पहिला ढेका पनि भेकमा कि चाहिँ झिसा चाहिँ अनुशासनीय चुनाउनु पट्टासा वो चाहिँ आउ नु नियम छिट चाहिँ छु चाहिँ ठाकुई मक्का अब ठाकुई सुइद ढाबे सुना चाहिँ अनुशासनीय मचुन लाको पाको चलेद ढल्ला छ इन्तो चाहिँ ठाकुईको स्वाभाविक अथु लाको पाको चलेद हे अर्थ चाहिँ छु के ख लाको पाको रेको भयो किसिम रहेछ नि जे दक्षिण ढाच्नु मको आ छिटा 29,000 झन्डै 30,000 ओ न्यू संस्था चाहिँ सेनो ढाउँ दको संस्था सिंगु मगु मगला आ लाको पाको रे मतलब चाहिँ गुमेस्या सहकारी सम्बन्धी छुए मछु गुमेस्या बैंकिङ सम्बन्धी छुए मछु खाली वो सुसुराने थोला सहकारीले व्यापारी आउ खनि बचत वो झबटको चाहिँ आम्दानी गा
विचार किया था बैंकिंग नॉर्म सीएम मशु सहकारी चले गए अयो सहकारी व्यापारी हिसाब सहकारी चलेको ढाँचा वो सहकारी बामलेको स्वाभाविक है अनि आठो डाइउला पहिला इबरी खलाय मासा बैंकिङ क्षेत्र न अनुभव दुगो व्यक्तित्व खट बैंकिङ क्षेत्र ज्याया वो ठो सरकारी क्षेत्र ज्याया चाहिँ चुपा चाहिँ बाला क्वेसन जुल बैंकिङ व सहकारी चाहिँ एकदमै भास्ट डिफरेन्स बैंकिङ रियो एकदम तौरु चाहिँ मैक्रो लेभल ख उता वो बैंक चाहिँ गुली ज्यायाफु सहकारी उली ज्यायाउ चाहिँ अधिकारे मरु बैंकिङ छु चाहिँ लोन जगह बियु ज्याइ मको बैंकिङ डक्को ज्याइ ग्यारेन्टी ज्याइ एलसी ज्याइ फरेन करेन्सी ज्याइ डक्को ज्याइ तर सहकारी छौए जगह ज्याडु वो ख ऋण बि अब के डिफरेन्स तेगो बैंक गुली चाहिँ ग्राहक तेट इंटिमेसी चाहिँ बी माउ ख विस्के अपो अट्याचमेन्ट सहकारी जी छाले राव चाहिँ सहकारी चोपी गुल्न सदस्य ख एकदम चाहिँ क्लोजनेस बढे वेको पनि समस्या सहकारी संस्था चाहिँ एकदम छेचुनी मनु बालके मसिया चुनी खाना बना जुया चुनी कन्ट्याक्ट जुया चुनी एजिया सहकारी ठ सदस्य तेट गुली अफको चाहिँ गुली चाहिँ क्लोजली चाहिँ इम्त चाहिँ सेवा सहयोग बैंक उलिया थाकु छानी अन चाहिँ एकदम तरु मासु सुन्नु परे जीवले सहकारी थ सदस्य तेट माउ टाइममे माउ कठ ग्वाली यानु जस्तै सुमनो काटक बिरामी जुल उइद ढेउमाला पामजेली बला बैंक बन्न जुल अथवा सहकारी न बन्न जुल ढाँचाला फोन वइ छानी थ सदस्य जुल झिउ सहकारी ढेउला दु काले बा जिउ चाहिँ थे बिरामी जुल जिरा चाहिँ हस्पिटल यङ मला उइद अपरेसन या मला हार्ट अट्याक दु द चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ मरेको मिलो त्यो जम्मा मैको अनि चाहिँ अपरेसन यही मजुल यो अवस्था जी सहकारी खोले नान चाहे सुतेजीमा चाहे बनीजीमा 9 बजेजीमा जीसँग चाहिँ ज्यान यानो ढाइचोङ इले चाहिँ सहकारी प्रति चाहिँ मन्टेको आस्था मन्टेको विश्वास मन्टेको भरोसा चाहिँ यको खनेमरो सहकारी ढाइचोङ यको ढेवटे मजु ढाइपुटी आइपुटी जनधारणा विकास जुदु सोचे छाख जी यहाँ थोक यहाँ न ढाडु न सहकारी त झन्डै 30,000 नेपाली जुगु जुल 30,000 दयान छौन्यु सहकारी सिनो ढाउँ जस्तै कोभिड सम्म मनु परिवार जो ल्यादु दक्ष परिवार वार सरेजु थे सहकारी चाहिँ सरेजु खमन्ड सहकारी जम्मा चाहिँ आछु आ बठो वर्षे छौन्यु जुल तेजीसँग ओला अन नगन्य खाने मगला वो हुन छिस ट्या वो छ्या जुल त्यही सम्बन्धी वेक अप व्यवस्थापन भन्छ मिले मजा जुल मगला आ वो जुलो ढाउँ तु छौन्यु संस्था 30,000 छौन्यु जुल ढाडु माउन्ट जी ग्यामा मरु सदस्यसँग खन्या चौँदु झिउ संस्था स्म चले जाउँदु घटना चले जाउ आ वे कि थबिसा मसु ममसुपी मनुटेसँग खोले या संस्था काचको आबद्ध जुया अनुना छु चाहिँ बचत यावन बिले अलि ग्यामाहरु स्वाल बिगे जुल 8-9% चले जाउ ब्याज दर हेर ओहो फल्न संस्थालाई 15% बिलगा 16% बिलगा अनुना बचत घटाउने बिलेला ओ पक्का न ग्यामा अवस्था जुल ओला सामो मग्यासी सामा माइ मरे न ब्याज नहुन ढेरे जुल मगला यो टाइमले ग्यामा स्वाभाविक जुल कोनो चीजसँग चाहिँ बचत या भले बालकी बिचाया उठाउँ ख चले जाउँ ठौरे बैंक 4-5% सहकारी 8-9% घासिनी छोट फल्ला मेच 15-16% गेना बिल जबकि सहकारी आ नियम अनुसार 14.75 of लोन है ब्याज का मरु सही है वो चाहिँ 15-16% गेना बोला गुमे 18% 20% धावन जना यो ठा ढेबटेबले बच्चा बिचारी आमला बोला हिसा यो बिचार मेसे ढेबटा हुना कने सुजुल ल्याउला
जो ठेजुल घाट हेर्नला कटपिने ठ्यासिन थैटा दोसोल नि अब उडा टेउन जिस एक सहकारी ढेउ पछि जो ख ऐसा सहकारी कारोबार या ध्यान बिमा खने छु ख तकले ध्यान दिमा कि अनजोपि जुजोपिन छैदिस अन संस्था आबद्ध जुपि जुजोपिन गनजोपिन मनु चाहिँ गयपिन ख यु क्यारेक्टर गयपिन ख थनजोपिन लोकल टच खलकि मको वेक अपिन के बैंकिङ सम्बन्धी अथवा सहकारी सम्बन्धी ज्ञान दुपिन खलकि मको अहिले चाहिँ वो सहकारी चलेन्जु अथवा यान्जु गुली वर्ष डटा गुली वर्ष चाहिँ चलेन्जु ख आटको छु अयो चाहिँ मखुगु नेनगु दुकी मोरु होला अठेटे आ यो चाहिँ सम्पत्ति त न त्यसमा ब्यालेन्स सिट न प्रतिवेदन सुएको बाला उनी न पहिला छु ब्यालेन्स सिट दे रिसर्च कसो या ब्यालेन्स सिट सुइदिस उकिन प्रस्तजी वो संस्था गुप्त चलेको उयो चाहिँ फिक्स एसेट त घनघन गएको वो चाहिँ अध्यक्षला ढाबको दक्षु छ भवनला डे पार्यो मोरो तर अयो चीज न विचार यामा एकदम खण्डु छोट आइजनो इले चाहिँ सहकारी खोल्या इच्छा डुपी उडाटेन देफु बिना छपु ज मुना सहकारी खोल्या रे इच्छा त देफु ठकुने सहकारी खोल्या रे इच्छा आकांक्षा दया याफैको अवस्था त कि मोर चुनौती छुटु सहकारी नु सहकारी खोल्यामा एकदमै बांग्लाको क्वेशन होला आमा छि न्यू क्वेशन ठुली नेपिला छम छि पास ढाला दाजु ढालाला वेको ठनिया 2-3 वर्ष यहाँ जिले सल्लाह का हो जुल जिनो ठेरे सहकारी खोलाया थिएन कालेबा छियामाली दाजु वेको नि ए सुइदिस छि सहकारी खोलाया त छिके आइडिया दुलके मोर छिले व्यापारी छिके सहकारी सम्बन्धी आइडिया दु मोर छिके सम्बन्धी बैंकिङ सम्बन्धी आइडिया दु मोर छि चाहिँ कमर्स बन्टे ख मोको आर्ट्स बन्टे दासिनले छि थो व्यापार थे सहकारी सम्झन जी मटे सहकारी तरो रेस्पोन्सिबिलिटी दु कने सहकारी न ढिवाई व्यापार आयो प छु बचत कया जिमस कने चाहिँ ऋण बियु ख बोरियो चाहिँ ढिवाई कारोबार बियु ख कने तल माथि जुल्ला छ छु बाले मगु इज्जत टक्क परेली एजिया छि व्यापारी अन्जुम छि सहकारी त व्यापार रूपमा सुइदी मटे थयो व्यापारे जासा छिके वो गुण छिके वो दत्तासा छि यो चाहिँ अनुभव क्या हुँका जग छि सहकारी लाट्यो बाले चाहिँ वे गयो चाहिँ वो बिया एडभाइस सल्लाह बिया जुनियर ख ख त्यो बेरै गाड्दिया चल त छु दिनले बा महिनाले बा वे गर्न खोलेन दिल यस आकानी झो बनवा रामल खोलेन दिल अले खोलेन ठिकै जुगा वे गर्न खोलेर खोलेन दिल कोही खोलेजु जिया 2 वर्ष टिके मुझे जी उडाइवे नि तेजो का सम उडाइवे र ना चाक्या उडाए ख खोले याना 2 वर्ष सञ्चालन नियामक वे गर्न बन्दैन जामा त्यही छ आज यसो चाहिँ उडाटेस सहकारी खोलेया प्लेन बहुत बिजायामा थो चाहिँ पोसा खोलेया थे मुगु तो चाहिँ व्यापारी थे मुगु छोटी वही व्यापार चुकी अनुभव डेमा चुकी बहुत चलाक विषयमा दक्षता चाहिँ सेवा बालको बी फेकमा मोन्टेड विश्वास लाटे काममा अल्जको बालको चल्यो यसो ठो सहकारी चाहिँ ठो एकको डाइना हाथे डाटा नाथे पनि डाटा खलाको छ डोछि त चाहिँ डोछि पपुलेसन रे थौ सहकारी डेर हुन लाइजु पुलिमसी सहकारी गु चौथे वइचौ सहकारी चाहिँ नेपाल अर्थतन्त्र ढाटे ग्वाली बेचौ कि ग्वाली बेचौ मरु छुटु अवस्था जिँदैन अर्थतन्त्र ग्वाली मोबिल खयामको बजेरन रेटाउडु तेस्रो खम्बारका सहकारी सोइदिस थो तेस्रो खम्बारका छादाउ ढासे जिन किन्देगा बचत जगे 4 खरब दु शियोर पुइ जगे 94 अरब दु 94 अरब दे झन्डै बैंक सो खोलाटा 10 अरबमा छ गुंगु छिउ चाहिँ बैंक खोलाटा पुँजी खन वेरंगु सगटे पुँजी गएरंगु अठेटे छिउ चाहिँ ऋण बेटाउ 4 खरबमा मएको दु मला उलुमची चाहिँ बचत सञ्चालन नेट ऋण बिल उक्यो चाहिँ राजस्व उक्यो ब्याज कर दक्को सरकारी त हुन्छ नि 5% जग्गा छिउ चाहिँ 4 खरब 5% त्यो गुली जुल
वो चाहिँ ब्याज कर हुन्छ होला अठे चाहिँ राजस्व प्लतुङ दो बैंक के रे सहकारी हमेशा खुलाया गु नाफक उकी जिसँग चाहिँ नाफायो चाहिँ ला कर जिसँग प्लतुङ दो हे मोटे चाहिँ रोजगार उन्मुखी बेटाउडु आ जिसँग चाहिँ संस्था चाहिँ खोलेया बेले 5% मुको ब्याज कर 15% पुलिमा हुन जिसँग चाहिँ प्लतुङ दो टाइबलेला सहकारी ऋण बिउ ऋण थौते देश विकासलाई खन आठो लिपाङु परिस्थिति खनाउ खसा ठोकुने चाहिँ वंगु डन निसे चाहिँ 2077 साले चाहिँ कोभिड महामारी वाला हलिङ के फुक्कठासा कोभिड हैन अर्थतन्त्र ठप्प जुगो अवस्था ठो सहकारी क्षेत्र ठुना टस नस या अवश्य देफु न ठोट अवस्था चाहिँ नेपाली सहकारी चाहिँ कोभिड चाहिँ गएको ठयो असर लाउडु रै असर ला बामलाके लाउडु नापयो नापा गुनु वर्षनि चाहिँ जित व्यापार वा तो संस्था चलेया त खोलेया न जिसा गुन्न 2-3 महिना थियो बन्द धन्डे ढे या मला उके याना जित सेवा चाहिँ एकदम चाहिँ टाइट जुल ऋण बिउपिङके जिसा किस्ता मागेया त ठाकुला अठे ब्याज न मागेया त अठे ठाकुला छा ठाकुला जिमी ज्याब व्यापारे मजुनी जिमी पसह सञ्चालन मजुनी कमाइए मर्ने जिमसँग घेना किस्ता फुल्यो ब्याज गर्न हेउ चाहिँ तरू लिचो लाट बामला लिचो सहकारी देशमा भ्योरेन जुन जुल ठाउँ चाहिँ ठुसी न आठ वैशाख 2 रुङ्गला आर्थिक वर्ष असार 2 महिना जग बाग्दनी आउया न जे लकडाउन सुरु 2 रुङ्गला ठुकिन झपटे त झौ लिकाएर ठाकु जुल अठेरी चाहिँ ऋणी वाल्टे ब्याज का खौ उठेया त उले ठाकुला किस्तान अठे जेजु अहिले ठो सहकारी चाहिँ कोभिड ठाकु अवस्था सहकारी दाइ नचले जो सिटी सहकारी अवस्था चाहिँ गेजो आंगन चाहिँ गेजो झिसन चाहिँ ठाकु महसुस ल पकाएन मगला नाफारियो चीजला बेहोरा छिने जब छिट ब्याज प्राप्त दि तब छिसँग चाहिँ आम्दानी बढ्यो ब्याज प्राप्त मजुतले वो चाहिँ एकुल बेसिसको जुई क्याश बेसिस चाहिँ मक्त उकैना छि नाफा बढ्यो जुई होला आ ठौने छिस सुइबले अहिले सु चाहिँ महिना चाहिँ छिट चाहिँ सरकारन चाहिँ बिउडु उकैना चाहिँ छिस चाहिँ 1-2 महिना छिसँग चाहिँ ब्याज उठाएर टाइम बिल उकैना छिट भच्चा राहत जुल असार जुसा 1-2 महिना छिट थप म्याद छिसँग चाहिँ राहत या छिसँग उक्समा चाहिँ आम्दानी ब्याज सङ्कलन या छिसँग चाहिँ नाफा चाहिँ कुली चाहिँ कम या माल ठुसिन गठेजी ठुसिन वह रात छिट चाहिँ डट टाल्लासा बच्चा ऑफी ठो कोभिड महामारी छुको डाइन उडा समुदायमा छौं व्यक्ति सहकारी चलन उडु जी उडा जातिपट्टि खा माछ भटी जी भाषी पाओपि आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्षम छ भटी चाहिँ ठकुने गुली र उडा आर्थिक रूपमा ठक्कै चंगुले उडा समाज आर्थिक रूपमा असुच ठाकु पिन्ट हपा कमिटका ग्वालिने याजो ठुको अवस्था चाहिँ ठो आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्षम किट ठकुने जी भाषी पाओमेको ज्याट चाहिँ दाइ आर्थिक रूपमा जसै ठु कोर्न जेजो टाइममा चाहिँ भेमया विभिन्न कथा खटो जीव आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल जित आछु या माले छ दाइ ठु आर्थिक पछिना सम्बन्धित जुने ठुठो कुनै सटै गराइदियो छि उडा त बच्चा पासिबी छिए देल बोला पक्का खरो जुल ठगे खल्टी खालिसा बालको केना भेनकी मापी ने मापी जुए जुल अठे जुनी चाहिँ झिसँग ठय गच्छे अनुसार थप या फक्को जग याको स्वयंमल झिसँग मामोठा झिसँग खर्च या मजिल सामाजिक कार्य माको जग झिसँग चाहिँ व्यवहार या उनी सेकी मला अठेरी झि नेवा उडा त नेवा त अपयना ब्याजने अन या चाहिँ ब्याज चाहिँ नेयो अथवा चाहिँ बालमा बिहा चाहिँ नेयो ढेउ चाहिँ खर्च प्रवृत्ति दु उकि सट्टा झिसँग चाहिँ देश विकासको लागि अथवा प्रोडक्टिभ पाखे चाहिँ
चिसँग चाहिँ विचार जानु प्रोडक्टिभलाई सुधारले चाहिँ उद्योग सञ्चालन चिसँग टेवा बिकमा ल व्यापार जियामा ल अठे थङ्गुने चाहिँ खेतीपाती न यो कोचोलाई जो तराई पाके जसँग अन जग्गा जमिन छु चाहिँ आन चिसँग चाहिँ जना खेतीपाती याफु फलफुल खेती याफु अनेक चले जाउँछु चिसँग थम्चुना मछु तराई पाके चाहिँ योको चाहिँ अयो ज्याचौँछु अयो पाके चाहिँ चिसँग चाहिँ बिजायामा सहकारी चाहिँ झिटा गुल्टको ग्वाली जाउँछु गुल्टको चाहिँ ग्वाली झिटा गुल्टको जाउँछु ये समुदाय पिण्ड चाहिँ पुरा त्यो सहकारी गुल्टो गेडो उडा त्यो सहकारीलाई आपा बाक्सन दुमो मलाई त्यसमा डेढ आठौँले सोन ढाछ पलपले छोजो छे न्यू सुंग खोलेन टपिनु तर उडा त्यसमा आपा सहकारी जि खोलेन त मन्ने लाडे गिनेन ढाछ उलिया पो जि उडा त्यो मकना इसकेला आठौँ सहकारी बढे जुन त पिनिपि अपो मुनुटो या यो को चाहिँ सहकारी बढे जु खन्डु एरिया मम्सु ठा चाहिँ बिचाया माते ये वे कारण गुक्समा ग्वाली जान्छौँ सम्बन्धे झिङ झाझन थिया सुनो चाहिँ परेजु ल्याछ झिउ सहकारी माको हेरबिहान जुन्दु जस्तै कि इमर्जेन्सी वेका जिमका फल्लाटा प्याउन दिउँदो जिता चाहिँ प्याउन त ब्यालेन्स केनमा हो ड भसा चाहिँ ठिउरो मलाई अर्जेन्टली वे डक्कने ठिउमा हो यो पिन्न झिसँग चाहिँ याक्नु सही याक्नु झिसँग चाहिँ सेवा बिहा वेकअप पिन्न सन्तुष्ट यान्दुहरू अठेरे बिरामी जुबी वही अठेरी व्यापारी तो वही ओहो आथों जिदा शनिवार सुनो नो थे ढोमाली माल अच्छिया रिचा लाख मरे के मरे ठहरे जी इमरजेंसी चल त्यसै छिसं खुले ना उते ढो बेउडु अठेरी मोनियो टाइम दुला होला वेको इट्स व्यापार हामीले चाहिँ मनी एक्सचेंज व्यापार मनी एक्सचेंज थबो $100 हिला निर्का स्वर्ग चाहिँ छु चाहिँ लवर दु वो टाइममे छिवया न काले डट हो चाहिँ मरेको मबाट मोन्यु टाइममे छु सेज न अब नेपाली ढेउ मरेको म डलर हि भइ मक्त होला अयो पि पास भए पिन छि मोन्यु टाइममे न गया जिसन ढेउ बिउ दुगा अयो हैन एठो ठो उडा छ ज्याजो नियन्त्रण दिपि उडा समुदाय पिन चाहिँ विकास चलन जो सिटी सहकारी चाहिँ गुकुठा ग्वालिया फै सिचु कठा ग्वालिया फै वेक अप इन सहकारी दाइथा वा सहकारी ढेवटेको मन्डो खसा सिचु या माली गायौ कठा सुविधा उडा समुदाय त अलग राखा दुकी मरु गेडो ओछो न यस तो उडा समाज त अलग रेउला मरु मला आ छि मसिमी दाजु किसा पिन्द चाहिँ पक्का प्रेफरेन्स जुला छि सदस्य पक्का प्रेफरेन्स जुला जिसन चाहिँ न्यल्लापि चाहिँ सदस्य दुन मकाना बैंक थे वर्किङ कस्टमर डे जिसन गब्लेनर ट्रिटमेन्ट मैना इभेन्ट चाहिँ छु चाहिँ जिसन वर्किङ कस्टमर होमशिपिङ कस्टमर टे हो जिसन बचत तका मकिया हजुर एक छ राशि होमशिपिङ के जिसन बजार का वेक अप इन के जितन क्या होमशिपिङ का खैमर ए जे जिसन होमशिपिङ ऋणला सुबी छु बचत तक न जिसन चाहिँ मकिया अब अल्टिवा गए गटे ढेर सम्बन्ध अथवा चिसो चाहिँ मेन चाहिँ सहकारी संस्था पालन यामा छ सहकारी ढेउ अटे बैंक चाहिँ फाइनान्स चाहिँ तरुण चीज म तरुण संस्था म उडकले चिरौं 25 जना 6 जना मिले जा देखियो संस्था उके थयस सदस्य बिचेजो कारोबार यामा मगला ए जिया चाहिँ दाइना ढाठेन मु जेजो दुला सहकारी न चाहिँ थय सदस्य बिचेजको याहरु घाट जेजो दुला गुली सहकारी प्याउ चौटुनी पक्का थय संस्था भिटेजको यामा तर वो जेजो दुला वो जेजोला मर्नी वो मरेको ज्या याम छु सहकारी सदस्य मजुइको छि बचत न ट्याफै न छि ऋण क्याफै ऋण क्याटला अध्यक्ष सहकारी संस्था आबोट जिया सदस्य जिया 3 महिना लिपटिन ऋण क्याट नियम दु हजुर ठगुने नियम ठुल करे मिलके छिदा चाहिँ वावे न्य चाहिँ 3 महिना न्य चाहिँ कुसान बेचनमा हजुर हजुर राख्ने जितिन मिल लिपछि लोन क्याफ न ऋण क्याफ फन्ला चाहिँ सहकारी रेका आवेया चाहिँ छियामा छि सदस्य जतनमा अल्जिन छिदा चाहिँ 3 महिना लिपछि चाहिँ ऋण बेपै छि देश गुली चाहिँ थागो अपुली बचत चाहिँ छि तु वे साथे छि चाहिँ सदस्य ज्याते तर ऋण तेदला छि चाहिँ 3 महिना पुरे दिमा
अवश्य ठाउँ उडास ज्याजो या निस व निगु ब न्याका चुनावले सहकार नाप सम्बन्धित विभिन्न खट्टा छु अनुभव दिन्छ यनि डाटा मला अले ठो अनुभव दिसि छे उडास ज्याजो नियन्त्रण दिपि निनमी भाजु मेजो पिछना सहकारी बारे चुन नुरु खसी डाटा दाइगुन सब आत्मा सब विश्वास न जिटा डाटा दाइ एजुनी ठो सहकार नाप सम्बन्धित ज्या जि यनि लो मगु अले दाइयो सहकारी बारे दाइरो छु डायमन्ड खनुसा लिपाङले कना दिपि जी टाटिनो छुरासनी जी सहकारी खोलायाबले जी नाजन थिया सहकारी सम्बन्धी बैंकिङ सम्बन्धी अर्थतन्त्र सम्बन्धी पुगे जानकारी दुमजुमा कर्मी हाले बना कर्मी धाराले ले बना सहकारी खोलाया दब्लेन यन्दी मते बचत न यन्दी मते मला बचत न यन्दी मते सहकारी खोलेन यन्दी मते र अरे सहकारी खोलाया रुंगा चिकित्सा तरु चीज चाहिँ जेजन चाहिँ लिक्विडिटी तरलता मेन्टेन या फेमा तरलता मेन्टेन या म्यानेजमेन्ट या मुपिया सहकारी त गु बिसुन ढोकया बिसुन यहाँ त्यहाँ जचुङे वे छारे वे गन बचत काला गुली बचत काला वे डको चाहिँ लोन बिल ढाल्ला छ उइके कने लिक्विडिटी तरलता ढाले मन छु खल्टी शेरबा खल्टा कने न्या त छुदैला कने सुना चाहिँ ढोमल लाछ गन का हो नि मन त नि एजिया लिक्विडिटी चाहिँ मेन्टेन चाहिँ मेन चाहिँ या फेकिमा लोन छि थौ बिसाते कने कर्जा चाहिँ रिटर्न जुरिका चाहिँ ग्यारेन्टी म जि दक्षि त का हो दक्षि त चाहिँ जिदो ठेटे सब मेसेज ल द मे दक्षि थपेन बिउ अथवा चाहिँ लक्ष्य थपेन बिउ ढिगा होइ त्या साथे छि चाहिँ ला ढिबला रिटर्न जि मुक्त छि अटे द आ बचतला छु चाहिँ वो मागे अवस्था छि बिमली ए जुनी तकले पहिला लिक्विडिटी संस्था चलेबाट लिक्विडिटी चाहिँ म्यानेजमेन्ट बहुत मेन्टेन बालिकीमा एको जुनाछि त उडास ज्याजोले छिताउन इने बेडला लिसे छगु नेस उडास समाज न्याका चंगुठो उडास ज्याजो छिटा गठिता ज्याजो बारे छकर करन दिसन ज्याजो गठता अथवा उडास समाज जो गु ज्याजो ख नक्ति नक्ने जको जिनेनो ख अपान मल्टु छ त्यसको बाला जो कम से कम जी उडाटेले मध्यले थथै गुण विशेषता दुबिन न्यबया वेक पागे विचार धारकया वेक बिन न्यबया उडाटेट न ठ दुना गुन्डु ततब गा वे छिक्स गु सञ्चालन यान्दिला आम त्यसको बालागु चोबे जागु जाखजुल जित बालाटा एको सुबाडु छिट उडासले ठगु इ बेरिल जुम मार्फत तो कोभिड इले छे चुनास ठगु मु इ उडासले बेरिल नुग ख छि उडासले पंगदिल एको सुबाडु संसन छ छिटन एको सुबा जुगुना विजय काजी कंसाकार ख जि थंकुने सिधा पाइला तुन्जन होद धन्यन जोबि दक्ष सुबाडु धन्यवाद सुबा बेगिनजी कुजी सुबाडु चुना भाजु विजय काजी कंसाकार जुएटा वेक सफल सहकारी कर्मी जुया वेक न्याउ चुना दिगुदु वेक विभिन्न कठया बैंक ज्याउ टकन अनुभव ठौ वेक न कनादिल लिसे सहकारीले ठगु ढेबटेले सुख बिचायामा सहकारी घिगु कठ न्यानिमा दैगुके टट्ठिक दुगेंक कनादिगुनी वेक दसका हनाचकै गुसुबा वेक मु इ जिडे बेदले हनाचक वेक फुक्क ज्या स्टलक लामा लिसे वेक उसा झब्ने भिजिमा दैगु काममे से जि बिगिन टलादो ठौले जसम बायोनिको उजपना जन उजला बायोनियो हनाचक वे इनापियन चुना मक सेना प्या मजाटिले इनापियन चुना खेना प्या वे खसा मास्क सैनिटाइजर यु जना चक थास फुलमुले झाइदि मटे थमेसा ठैट मालिकु इले सिकपि प्या मजाटिले इनापेसे नेपाल सरकार जारी यागु निश्चित अगेट बालक पालन एनलिस दैगु इनापेसे ठौले जस जिबिगेन लादन बायोनिको उजपना जन उजला आइटा बा सुभा जे मा भा जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसी खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion.
सुपर कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै सुपर प्यारो पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो मैलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो